y'ibibereye muri paruwase ya Ruvungi nyuma yuko barimo basenga Wazalendo bakoze icyo bita ibara Ruvunge. Ahangaha ni Wazalendo bari bavuye ahangaha bita Ruberezi ndetse n'aba bari bavuye ahangaha Zasange bakoreye amahano aho bita muri paruwase ya Ruvungi. Mama 23 ihise ifata icyemezo gikomeye cyo kujya gutabara mu by'ukuri Plaine de la Ruzizi. N'ubwicanyi ubona ko ari ubwicanyi ndengakamere bukorewe muri Plaine de la Ruzizi. Mwana ndakingarutse muri studio igitaraganya mu by'ukuri kugira ngo nkugezeho aya makuru, kugira ngo nkugezeho ubu bwicanyi, kugira ngo nkugezeho n'ubundi ubugome bw'izi nkora maraso bitwa ngo ni Wazalendo badatinye kwataka urusengero hariya paruwase ya Ruvungi muri Plaine de la Ruzizi. Ngaya makuru tugiye kuganiraho mu by'ukuri, ariko nanone nyuma yuko namaze kukugezaho inkuru igaragaza umurongo w'Abazalendo bavanze na FDNB igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC utibagiwe n'abarwanyi ba FDLR Gatogota hariya, ubona ko ikintu kijyanye n'icyo bita umuriro, ikintu kijyanye n'icyo bita flow ahangaha muri axe ya Ruvungi ibintu byamaze kuba bibashambaride, ibintu byadogereye uru rugamba. Rero intare za Sarambwe ziravuze ngo niba mugezaho kurengera kugira mugere mu rusengero ntago bigize gute, ntago biri bize gukunda. Na ahantu bita Rubimbe, hari aho Rubimbe, hari aho bita Ruberezi, Rubimbe, Kibandamangobo. Intare za Sarambwe zihashinze icyo bita antidrone. Shana rababwiye izi ndege zanyu muhora mugira gute muzana, nyuma yuko ku munsi w'ejo twagiye tubigarukaho, nyuma yuko ibitero byakomeje kuba byinshi by'indege ahantu bita Rubimbe, Kibandamangobo. Ahangaha intare za Sarambwe zihise zirashinga icumu. Ubona ko rero ibitero by'ikirere bibaye shambaride byamaze icyo bita ngo binakoma. Bivuze ikirere, bivuze ko izi ndege ziri kwidegembya za Minembwe, izi ndege ziza za Gipupu, izi ndege zigaruka zikazamuka muri imisozi yose za Mikarati zikaza za Ndondo. Ubu ngubu mu by'ukuri niba iyi axe ya Nzibira, niba biri hano Rubimbe, Kibandamangobo, ibintu hariya ntago biri buze kugira gute, ntago biri buze gukunda. Ntago biri buze gukunda, hasigaye cyo bita gushyira umutego hamwe gusa bigahita birangira. Ni Sud Kivu tugiye kuba tugarukaho mu by'ukuri rero, ariko ndi kugira ngo tugaruke ahangaha muri Plaine de la Ruzizi ahantu bita Ruvungi. Ruvungi ni mu ndiri ya FDLR. Ruvungi ni musiyaza Rubarika. Ruvungi ni nyuma ya Zasange. Ni ukuvuga ngo Wazalendo bagabye igitero kuri paruwase ya hehe, kuri paruwase ya Ruvungi. Kuvuga ngo hayateraniye abakristo baturutse za Bwegera, abakristo baturutse za Sange baje gusenga kuri iriya paruwase. Mu by'ukuri Wazalendo rero babagabyeho igitero barasa mu rusengero. Ni ukuvuga ngo ni umuborogo n'amarira, ni ukuvuga ngo nicyo bitarana imivumo. Niba ushobora kuza kwataka abantu bari gusenga Imana yo mu ijuru ugafata icyemezo ukaza kubataka, ni ibintu bibi cyane mu by'ukuri. Ubona ko abantu banabuze icyo babivugaho, abantu bose bari hariya muri Plaine de la Ruzizi n'amarira. Ibaze kugaba igitero wowe Muzalendo, kugaba igitero kuri paruwasi. Ibi bibaye mu masaha ya saa 4 z'amanywa z'itariki 23 ukwezi kwa 10 2025, aho ibitero mu by'ukuri by'Abazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bagabye igitero kuri paruwase ahangaha hehe Ruvungi. Mwana ndake nagarutse ku buryo Abazalendo
ndetse n'abasirikare b'abarundi bazamutse ari benshi baza hano muri axe ya Ruvungi Gatogota. hari abazarendo bavuye Gatogota, hari Ruvungi, hari abavuye za Bwegera, hari abavuye Kiriba, baza kugira gute, baza ahangaha muri Plaine de la Ruzizi, muri iyi axe ya hehe, muri iyi axe ya Katogota. Barahakoraniye rero na FDLR, bamaze kuhakoranira niho bari kugira gute, bari gupanga ibitero, bikaba ari ibitero biganisha hehe, bikaba ari ibitero biganisha fro ya hehe, fro ya Kamanyora, fro ya Momosho, fro ya Ngomo, fro ya Nyangezi. Niho bakoraniye kandi koko ngo bagomba kugira gute, bagomba kugaba ibi bitero, ariko ngo ntago bazabigaba ngo ari wazarendo ku giti cyabo, ngo bazaba ari icyitwa Tafoke. Tafoke niyo ngo igize ite, niyo ije kugaba ibi bitero, ngo niyo ije kuribera umujyi wa Kamanyora, niyo ije kuribera umujyi wa hehe, niyo ije kuribera igice kinini cya Gatogota, kuko M23 Gatogota iri hakuno y'umuhanda, mu gihe na wazalendo cyangwa se coalition cyane cyane abarundi, kuko nibo bari imbere, bari hakuno. Ni ukuvuga ngo bamwe bari hakurya y'umugezi, abandi bari hakuno ya hehe, bari hakuno y'umugezi, aho ngaho muri iyo axe ya Katogota. Ni ukuvuga ngo Haduyi yaharunze icyo bita ibikoresho byinshi kandi bya musada. Ubwo rero kuba wambwira ngo paruwasi ya Ruvungi iratatswe, abaturage basengaga n'abakongomani, ariko amakuru akavuga ko ngaho ngo niba abakongomani basengaga, ngo iyo paruwasi ngo hari hateraniyemo ngo n'abanyamurenge. Ukuvuga rero iyo paruwasi yatatswe saa 4, abantu benshi bapfuye, murabibona ku mitandao, ndetse n'abandi bantu barakomereka hehe, ahangaha kuri paruwasi ya hehe, paruwasi ya Ruvungi. Ubona ko niba mugezaho kwataka inzu y'Imana, niba mugezaho kuza kwivugana abantu bari gusenga Imana yo mu ijuru, irenjo banayitarana, uho niwo bita umuvumo, kandi umuvumo ugomba kubakurikira, kandi umuvumo ugomba kugira gute, ugomba kurya buri umwe wese wabikoze, haba uyu bita ngo ni Kasimbira John, haba uyu bita Makanaki, haba muri ya Kutumba, haba bita Rene Itombwe, haba mwese uko muri wazarendo ngo mwabikoze, haba Prime Niyongabo n'igisirikare cye, haba uyu Neva n'igisirikare cye cy'abarundi. Ibyo byose mwakoze kugaba igitero ku nzu y'Imana, gukora operation ku baturage bari gusenga, ni ibintu mutari buze kugira gute, ni ibintu mutari buze kubabarirwa, ni ibintu rwose Imana igomba kugira gute, igomba kubahanira itanzitse, kuko nta muntu utunga urutoki inzu y'Imana. Buriya niyo umuntu yahungiye mu nzu y'Imana, ukwiye kumureka ukagenda, kuko ajya kuhahungira ari ijwi rimubwiye ngo jya hariya niho urakirira. Ariko iyo umukurikiye n'imbunda ukamukurikira umukurikiza amasasu, biba ari ibintu bibi cyane. Bibereye Ruvungi ni amahano, ukutegereza. Ariko nanone Ruvungi utirengagije ko hari izo ndiri n'ubundi bari gupanga ibitero muri Sud Kivu ku mafuro agiye atandukanye, aho muri axe Kibanda-Mangobo, Runtukuru, icyo bita anti-drone, tayari intare za Sarambwe kugira ngo zizere neza axe ya Warungu, kugira ngo zizere neza axe ya Nzibira. Nibyo ngibyo bagombaga gukora. Ariko nanone nyuma yuko ibyo bintu bibaye, tubi nyuma gato, nyuma yuko ibyo bintu bibaye, iyo operation ikakorerwa kuri uwo rusengero, ngo ntago bagomba gukomeza kurebera abaturage babo bicwa. Ayo na madubu ndetse n'intare, ntago tugomba kurebera abaturage bacu bicwa. Inabidi tusimame, inabidi tujilipize kisasi, inabidi kinachohitaji tukifanye. Ntago urumva byabaye too much. Iyo Tafoke irazamuka, abarundi barazamuka, izo ndege zirazamuka, ariko ngo time inatimia. Waya makenga mama ya
oh lelelele tokobaluka tobeta bango, oh lelelele tokobaluka tobeta lukwebwe. Kuvuga ngo bakobaluka babeta bango, ibintu ntabwo bimeze fresh cyane, nyine icyemezo cyafashwe kandi nyine abagomba kubihomberamo barabizi ni Burundi, kuko Burundi intambara buri kurwana, Burundi bubifitemo inyungu kuba rwarwaniye intambara kuko n'abamercenaire n'abacancuro, ariko mu by'ukuri umurundi wo hasi, uyu murundi wabujijwe kugaruka za Kamanyura, uyu murundi intare za Sarambwe nizimara gufata Uvira uzabuzwa, ubwo nyine business n'iki bizaba byaharibitse kuko abarundi mwijyanye mu ntambara, abarundi mwigize adversaire wa AFC M23 bitari ngombwa, abarundi mwariyangije mu by'ukuri, abarundi mwiyambitse isura itariyo kubera inda nini y'umugabo bita Neva wagiye kugira gute, wagiye kugambanira igihugu akajya gupfusha abasirikare b'abarundi akabajyana mu ntambara itari ngombwa. Sidi Kivu rero nyuma yuko ibyo byose biri kuba, amaduba aracecetse ndetse n'intare za Sarambwe zigize gute, ziracecetse. Gusa ahantu bita point zero, ahantu bita Rwitsankuku, ni ukuvuga ngo AFC M23 yakuye abarundi muri axe bita Rwitsankuku, yahakorewe operation yabarijije ndetse yewe n'ibikoresho uburyo babyerekanaga bacaginze, mwarabibonye byo bifite amabati y'umukara, uko nizo mbunda abasirikare b'abarundi bagira gute baba bafite, ni nazo mbunda abasirikare b'abarundi bakoresha. Izo bati barazibacaginze, babatse ibikoresho byinshi bigiye biteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo rero iyi Rwitsankuku nyuma yuko abarundi bayatswe, nyuma yuko ifatiwemo ibikoresho byinshi, uwo bita Colonel Fureko agafatwa agakubitwa, Fureko agashinjwa ko ari we wagambanye, Fureko agashinjwa buri kimwe cyose. Ubu ngubu ikintu kiriho n'iki, ni uko Rwitsankuku irimo irazengurukwa, ariko koalisiyo igomba kuzakura Rwitsankuku imbwa yiruka. Umurundi aravuga ngo tataze cyangwa se kamasi, imodoka zambutsaga ibikoresho zamara kubyambutsa Tanganyika, izo modoka amata akabikura akabyambutsa Tanganyika bakabigeza hakurya y'umugezi, byamara kugeza hakurya y'umugezi amakamasi akabizamura abyerekeza Rwitsankuku, bakaza kuvuga ko ngo ni ibikoresho byagambaniwe na bamwe mu bazarendo na bamwe mu basirikare ba FARDC, ari naho general aho Colonel Fureko yabigendeyemo agakubitwa akamenwa amaso. Ubu iyi Rwitsankuku n'ubundi barimo barayisirisimbamo, indege z'intambara zirimo zirasirisimba, haba amadrone ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, byose biri kugenda bisirisimba muri iriya axe n'ubundi ya za Rwitsankuku. Urabona ko ibintu ntabwo bimeze neza, ibintu byabaye ishambaride. Uko byagenda kose hariya hagomba kubera icyo bita vutani kuvute, nyuma y'izo drone ziri kugenda hejuru y'abaturage, nyuma y'izo suko ziri kugenda hejuru y'abaturage, haraza kuba akantu, haraza kuba icyo bita igitendo hariya mu by'ukuri muri iriya axe ya Sud Kivu. Intare za Sarambwe zateguje umuriro ndetse n'amadubu, aba bose ni abantu bateguje umuriro. Niba nta gikozwe nk'uko uyu muniganama yateguje ngo umuriro, amasaha yararangiye, amasaha arangiye izo drone twabonye ibitero bya drone biza kurasa mu mikenke iraraswa, tubona ibitero bya drone byarashe muri axe bita Rwitsankuku. Ubu rero nuko mu by'ukuri M23 cyangwa se intare za Sarambwe ubona ko zisa nkaho zicecetse, nubwo zamaze kugera muri territoire ya Shabunda, yewe zikanajaminga icyo bita Shabunda airport, kari akabuga k'indege aerodrome. Urabona ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje guhangayikisha abasirikare b'abarundi, kuko aho bahuriye n'intare za Sarambwe, aho bahuriye n'amadubu kibari ikiriyo ibujumbura, ubona ko baratuza. Arababaye Sylvain Kenge nawe yarize imbere y'itangazamakuru, yewe banashyira umucyo ku bya Masunzu, bavuga ko Masunzu agomba kuraswa, Masunzu agomba kunaganikwa, Masunzu ari umugambanyi. Reka mbashimire kuri mwe mwese n'ubundi mwakoze subscribe, abari mu gitondo mbifuriza igitondo cyiza,
bari mu gicuku mbifurize igicuku cyiza, ndetse n'abari ku manywa mbifurize akazi keza. Mwari muri kumwe na Mwanandaki, Imana ibari.